Biyag ti tao. Amang ano at dati extra kwartam dita manang Wilma. An-anuam ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang iti nobyam Mapainak ng umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amang ano at dati iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanngay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang unay ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapol nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakasakbe amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Naimbag man ta pinalubusam tinub yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging nadayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumaro numanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wana nang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsa mo Amang numakin nagaw pa'y lang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isulaang ti sukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wana nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't sinong bata mon ti awag ko, Ramon? Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka mat sumungbat. Ada nga minapatag ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to manang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damad trabaho. Sa maysa, amangan no adda may bagati pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka mo tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaamo, Ramon. I-text kang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too.
Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapoy di sentro. Inala na ti kwarta nga impaw it ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti Dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-paw-itan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman ki dimot Dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apaw-itan day a babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan maril siya. Nay, apay mat maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija broad. Amangan mat no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niyat plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat Dayjay Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mat siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, maray? Ay na maray, saan tayo nga amonon niya ti plano Dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. Adaman sa ludsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuyukuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang dita abroad. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-aasim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko Dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama nagatap ka matan. Anak ko, adan samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark Dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't nga itinangidanon kinkwa na iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan dati kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan ati pangipawitam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat siyama Dayjay Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno amang isakit kan ka.
Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang anam namin sa nakita na? Wano nakita may anag kuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata na iran na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay Mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na meten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat Mau. Ananang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya a babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam mismo timang dadadaal kanyak. Kasta pa lang ti panagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wano ti pamilyam. Di mo naman ti paw ko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-paw it mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maaramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat tikas na nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-law unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adan sa bali nga'y ayatem Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatag ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbod nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wen Kan jak kaya tadumteng tutel daw asyak ti mapabasol no aga-apada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga ati si Dito ang makisinang kanyak manang. Di ka masayangan iti kasje a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam ti luklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan.
Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat met ti biyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon iti nobya na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan kunam Ramon? Well, manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas, manang. Awan ba yung tina-isend mo a picture kanyak? Ay, kuha adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita, manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya adin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay, manang. Agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. O sige, bye adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adaga kan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti dadduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nala, agkapi-kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkapi ka. Kalpasan na, aginanakapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay, aginanakapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kuna ni manang. Malalawo, agkapi-kapay. Agkapi-kapay. Kasano nga rod day tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ng usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, Ayati ko na manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus-usaran nyo, kunak! Jak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impaw it mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da.
Dinadahil pa iti relasyon mi iti nobya. Awan asyo! Anat masapol mo baraw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Nakasta? Nakiasawan ni Joyce, tata? Wain barok. Apay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon niyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragrik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinongatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas dos kanupay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, adaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit tayon ading ko. Maray, mabagbagtit samat kan ti anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan banlog na daytan, maray. Ay, apay nga'y akas namat tan ti kabsat ko, nanang. Ay, tulungan na Wilma, anak. Yawid ta ti kabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw, Masampol ang mayawid mi ti kabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumot ti ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamak kan kuha na ita. Wan nga rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapoy iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay nabasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga rod, nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko.
napatag ti kamang ti pamilyam kan ka panunutam tinapintas a masakbayan na. Saan kata si ka mismo a kapamilya na ti mangitundakan kwa na iti mabalin apakay sagmakan na. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoy te Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kumanita manan dito'y day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot dito ang lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar, ah. Day jay man, oh. Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit kitaan ta. Kitaam ngay. Kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mat gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta ang lalaki. Feeling, kunamat lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy. Di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigas hat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tada arapa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon. Saggay sata. Sakbay amarunaw ti ice na. Diyak kayat. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan. Anya ka kadi. Kat no idikalman pay lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom. Dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo namang pabain iji tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamat sangwam to. Saan na bali ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabpabasulam no bilang masair tirik na na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda at agpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot day man nakaawat pa eh. Ngam sikati kayat ko, Beverly. Sikati kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, pumanaw kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon tipan na ka-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumat ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunak to ngamin kan ka idi, apilyam ti lalaki a pagtalkam.
Anya ngay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti ama ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak dayja alalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay apaka-stressam. Tilat ta ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngamawan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka. Mangpili kakit din itaklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kurso na kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakano pa siya rin. Asino? Je agnagan iti Arman? Wansamot anak ko. Hay, dagulit mat det a tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na anak ko, saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakes ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siyak ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaimbat dagita atat tao. Armandak a professional. Tapno adda pagsangiranda. Tapno adda mang pakan kadakwada. Ha? Naglalaingandan ngay. Ay, kat anya nga rod ti bagak. Ibagayo ajak agsangsanga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita marimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mat ngamin japu ko yun madamdamay di pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, wano makiasawa. Tapno alda ka kuy-kuyog na. Ay nahamo yung matan ti ugali di kasinsin ko tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Amangan no mabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mat nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan nakmat iti nakasingsingpet kan napintas nga anak tatang. Wan No awan masarakam ang matino alalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, ti mailawan man ang anak ko. Wen tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaren nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak matan ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglangan, taure awan nadakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Jak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project may kami dito eh. Kas magkita mo under construction dito Duma rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinak man pasablugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No kasta, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, dinakmat ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engem sa nabali Tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray sisyak amang padpadakkel kan kuana. Ay, wen. Tangay pangal daw, Makikiddan kayo ang mangal daw kanya. Ala, ay sana, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alaki din. Kakaiso na nga italaang manin ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina.
Kat asidaglaang mati pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awanan yaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mati anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa'y? Nangatulat tati standard ay di akasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tuman ang surungkaran, lumadaan nakitingon daway. Katsapay ko ma, at inaktumanan pabainan. Ay, una. Patsa ka maklaat na dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at marka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo tan makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ti agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay nainsan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang Oscar. Di nga agkursunada kan ka idi. Una. Jack malipatan dayjay. Tanagpuskol tirupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa balitan ni Vincent, insan. Ay nainsan, aganad ka. Taamangan nusikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod kada kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit di ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kuana. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin na kwailang Beverly. Umay ka kumustahin. Akwa. Umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan ni Sanjen. Dakkel nga agpay so tinagbaliwan titsuran na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiministero pa na. Saan akas idi ang nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Diyak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaniw. No kas na, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no maikanak itinamnama. Talaga? No kas na, agpadat ang arod Ay, Wen, ada ka kadipay lang iti construction? Wen, kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga laang siguro ti kinaimature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kayat timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito'y balay, insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni storyaken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasting nga oras. Itaman pa'y. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan. Sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaarmatan iti kastaw na. Sigud mo ta nataer. Wan, ngam sa bali ti karisma na ita. Ay na, tiyak maawatan ti bagit. Kasla,
Adan samutan panagusto kan kwa na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Insan. No agaram manan, aklo nakadagosan. Kunak nga ron no agaram idikalman. Ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga oray saan adi-ada lakas kan ka, insan? Saanan ang napatagday ta kanyak. Tabumakit akon abalasang. Diyak kayat ti mabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka diti pagadalan Wen, tama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin adito itaen ti pagtrab-trabaho. At dapat iti sabali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatan da gito'y pasarabok para ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kada kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysayaat ka kada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. Nuta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayot nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudumot nga rod amang itulod kada kami, insan. Agkad-kad ka ano kas dyan? Agpilit mo't ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mo't agagawan ni Vincent kan ka, insan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan ka, insan. Agbalin kumamatan eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Diyak la impagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naimbaglakit din ta inistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan kwa na iti kastuan na doktala. Ha? Day tiyayan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Si kamot kaya, Beverly. Sika, manun nga aldaw adi ka pimasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaramanan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mon tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo, idi? Idi dayta, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Pasensya kan, Vincent. Ngam, Jack kaya taguraan nakti kasinsin ko gapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar gangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Saan ako manugot, Jen? Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Ti bagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at tao. Ay eton ka, Jen. Please. Ayatan na kumamat. Vincent, saan na ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarit,
ipatig ko iti anak mo. Akas iti panang ipatig ko ken ka. Nakababain man. Ala, aklunan kan. Ah. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Ala, awan kanyak day dyan, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? Kasta? Saan ako nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino di inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat na ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyaman iti panang ikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Taagpaling kayo anaragsak iti agnanayaw. Agyaman tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmet. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka madanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Katno agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugar iyo, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnusan maya dayo da Jen kintapuko yo kada kayo. Ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Kat, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngam dinak mabalin nga ikasar. Takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya, di na imbagbaga nga dagayam asawa kan anak na. Anya, katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nakde dyan lalaki. Kasanong arod daytan, anak ko. Aga na kakabalasang nanang. Numaminsan, narigat yagin dadalos kan mang tagibasit iti pada a tao. Tanag kibaltang agbal latagtukan ka dagiti madi nga insaw-sawang mo. Alagagayam di taan tinagpatinggaan dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Nalpasan ter aramida, Clara, anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti maysa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa'y laeng mat, anak ko. Kat, adamot high school, ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y, mawatan nak.
Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahito ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmat nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabroad kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpet ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyam tumot ngamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Ang mga numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, kan aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana? Jak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana. No sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito'y balay Napatigsakit dito'y gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyaktiin nala ni bakit mo ababaunan niyaw. Ha? Babaw na Di na ka din adakamat kan ka. Nay, awan mo timbagbaga na akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samot taon. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, ala, sana bali Barok. Siyakton no sumaruno. Anya kamatan Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya mo nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma.
Ay na bakit? Imbis nga isurom di anak tangagluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled demot ngamin una yan. Kasano ang makasuron was tala? Ubing pay ni Lyra, lakay. Anya nga ro tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la ang masuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan, lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidam. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karuba yung tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson, tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat ket di? Ngam kasla ti kayat na ket agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramid ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tanod da babaunan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak di savings me, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nan sama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay naanak ko, kaano lang ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ta naka-eco bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na ah. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga ba nagbakit? Panunutom kumamot ti bannog ta ah. Ulitak manan para iti anak ta daytoy nga aramidak. Saan para iti bagik? Saan anasaya ti kasta nga aramidam? Saan agapu ta kiniddaw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na.
Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasayati kas tangar aramida manak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo, iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman nagtamaawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anyat na pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapu ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na ammo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo tinana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam, apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot, nga manghano iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel, barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra, apok. Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atin darak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu a makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas jay ti kawas ti anak ko mo. Makitkita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasan ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta.
Panang spoiled, tikas tangar aramida manakaw. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nadada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta tikayat ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, no pulno a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan tigayim ko, tatang. At damot ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga noon pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan yung dagiti aramidan ni Nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman day tanaya, Benson. Kasarita yung man ni tatang Nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen Nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilang, nagturugan na idirabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no grebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimrak? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo ah. Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rudin ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpas kan iti kolegyo. Nailaw anak Nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita naktamarisen. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gaputa konsentidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wen akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti bagana. No kontrahin ka, agungot ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No di mga kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungot kayumot no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayon mong tumag nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata. Saan kami na nasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra.
No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. Nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakkel iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may nanak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itatanakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong? Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tamangan numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Isu nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Surwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Sana pa nang ipatag ti panang spoiled iti anak. No patpatgam ti anak mo tubngaram iti madi nga aramid na, tapno sana sumyasi iti husto adalan na. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Sigurado ka kaditi desisyon mo, nga abroad rehina bakit? Saanan ngagbaliw ti panunot mo? Dakkel agatad ti kasapulan tayo para iti panagpaagas mo lakay. Adumot ti mabalin na pagtrabahuan iti lugar tayo. No dito'y lugar tayo ti pagtrabahuak. Kurang titangdan ko a pagpaagas mo. Ay, anya pa'y nga ron ti maramidak no kasta ti planom. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Para mutlaeng kan kaday ti nga aramidak. Diyak kayat ang mailumlum tayo iti utang. Asino nga ron ti mga sigaso ida anak ta? Nakasanitak ni nanang may papan iti day taabanag. Pangaasim ko mata suportaran nak iti planok. Kuna ti doktor, katnasken amasigod ti sakit mo. Pasensya kan bakit? Diyak nagayat ang ti kastoy ka sa saad ko ita. Plano mo't gayam ni bakit mo taga abroad, Eldon, anak kaw. Kinasaritan na kidi napalabas ngal daw kay. Imbilin na kayo kanya. Wala, tay pilit na mo ti kayat na nanang. Para kano iti panagpaagas mo tiya adayo na. Para iti panagpaagas ko, wano kaya't nalaang nga itarayan ti responsibilidad na dito'y balay. Ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Saan mo't siguro kasta ti kapanunutan di asawam? Ay nananang, amok dahi tang style ta asawak. Anak ko, panunutom ko ma, asaan basta-basta ti sakit akimpetken ka. Dakkel agatad ti kasapulan para iti panagpaagas mo. Adumot ti pagtrabahuan dito'y no kayat na. Makaurno nga dagos ti asawam, no ija abroad ti pagtrabahuan na. Pudno ka di tinaibaga ni tatang, nanang. Panawan da kami kano. Agtrabaho aklaang ijebalasiw taaw. Takasapulan tayo ti kwarta, anak ko. Awan ka di ti pagtrabahuan nyo dito lugar tayo, nanang. Ado, ngambasit ti sweldok no dito iti pagtrabahuak. Kasapulan tayo ti kwarta para iti pagpaagas ti amam. Diyak nga da pumanaw ka, nanang.
Kasanwak langan nuwan ka. Para iti masakbayan ti pamilya tayo ti kastoy nga aramida kanak ko. Nanang. Bantayam ni tatang muwan. Di ka madanagan. Agawid ak tumulaang no makaurnungak. Tapno adda pagpaagas ni tatang mo. Kat agimbagan. Nasurok lang makatawan ta dito abroad ngam ay na marigatan akon mare. No siya, saan ang mabalin nga agreklamo ak mare? No kasta, planom pa iti mangirin nyo iti kontrata mare? Huwag mare, para iti asawak. Ay, day ta nga agpay sutirigat na no adda masakit ang miyembro ti pamilya. Maanusak mat mare, tinapatag kat maagasan ti asawak. Biliba ka talaga ken ka mare. Dakkel ti sakripisyong para iti asawam. Ipawpawit mo sapay amin asweldom kadakwada. Huwag mare, tapno agtultuloy ti panagpaagas nila kay ko. Oray awan maipundar mi, basta maagasan nila kay ko. Pakaragsaka kunday ta, mare. Alpasan ti kontrata day jay arhina jabro nanan. Di mo't lagawi doon. Di mat ko na ang nagrenew iti kontrata na. Agraman umawag, di na pa'y maaramid. Busy lakit di dayja iti trabaho na, anak. Busy iti trabaho na? Wano busy iti sabali alalaki? Ay, saan man natila ibagbagamot. At daya pa managnag mo nga adda lalaki di asawam. Amuyaw, tayo asawa ti kumparing nanang. Naglalaki, kabayatan ti kaadana di abroad. Iso posible mo, ang maaramid ni Regina ti kasta. Ay na, saan nga amin nga OFW kat kasta aramid na. Di ka pa'y kagyaman ta maanusan ni bakit mo ti trabaho ija abroad. Tapno adala ang maipawit na pagpaagas mo. Diyak kasapulan da kita nga agas kas kada check up. Naglalaki mo ti asawak nanang. Ay di kag sasaw iti kasta, tawan pa managnag mo nga aglalaki di asawam. Hello, Reyna. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kayon di talakay? Tanyat pa nagkunam. Naragsak kami ang mangururay ti panagawid mo. Di ka agungot alakay. Para mutlakan ka no apay adyak pay makaawid. Jak pay la agawid. Aging gaadi ka pay maagasan. Amumot. Awan dad dumaanam namaan tayo no diti sweldok laeng diti balasiw taaw. Sige nga Rodan. Bye. Awanan, Jeric. Awanan plano ti inam nga gawid. Apay ka no, tatang. At dan sa bali a pamilya na ija abroad, isuad di na kayatin ti agawid. No kasta? Insukat tatan ni nanang, tatang. Wan, isuad di mo nam naman ti panagawid ti inam. Apay ngay. Anya ka ka-DL down. Di mo matpadaksan di asawam di ta anak yu ah. Pudnumot kami nanang. At dati lalaki ni Regina, isuad di nan kayat ti agawid. Isu nga in-renew naman ti kontrata na. Pangaasim Eldon ah. Di mo dadaulan ni Regina iti anak yu. May mayaten ti kastoy nana. Tapno ammo ni Jeric ter aramidan ti inana. Kasanon nuguraan na ti inana. Gapo kadagiti inuulbod nga ibagbagam kang na. Marikriknak na anang. At dalalaki ni Regina ija abroad. Isu adinan kayat ti agawid. No syakti si ka tulungam kit di ti bagem. Tapno agimbag ka. Tapno makaawid mo tan di asawam. Di man kanunungan ti arami di manugang yo. Ada nga ron pamanagnag mo nga dalalaki na. Ay, di kidibilin ti doktor ti panunutam. Masapul ang masigod ang maagasan ti sakit mo. Tapno saan na kumaraw. Hello Mare, nakawag ka mat. Sikat inawagak, tadyak meten makontak ti asawak mare. Uray ni nanang, jak maawagan ti number na. Ay na talaga di mon makontak. Gapo ta imbarsak nila kay mo ti cellphone nga usarenda. Anya? Ay na mo Mare, saan ka istorya nila kay mo nga adalalakim di ta abroad. Anya? Wah, talagang awan tinagbaliwan ti asawak, mare.
Manu atawanan nga dak dito'y abroad. Gaputa kayat ko ang maagasan. Ngam kastakit din ti panunutan na. Ti ko na ni nanang yu kanyak, Mare. Saan ka nun nga agpapaagas nila kay mo? May si stress siguro na. Gapoy ti panagat-atap na iti angin. Una yun ti asawak. Ay, kasano pa yun ngay amakuntak ko ida. No awan gaya mon cellphone da. No kwa siyaklatan tawagan, Mare. Ta padamagan kanto. Eldon, di kan sa magtumtumar iti agas mo, anak ko. Saan nga agas ti ka sa bulak? Pangaasim ikam ko maiti importansya dagiti sakripisyo ni bakit mo ija abroad. Tapno mapaagasan na ka. Ay nananang, maminanumat kay bagak ka na kayo. Apamarang laang nirihi na dagita. Tapno saan kayo nga agatap? Saan nga'y tagnanayon kat adda ka mga sikasukan ka, anak ko. Iso ang masapul nga gimbag ka. Tasyak ne kumapkapsutak meten. Uray ni bakit mo, mabambanog meten ija abroad day jay. Basol ni nanang. No api akim mapsut ni tatang lola. Ammom apok, agtrab-trabaho ti ina medya abroad, tapno maagasan ni tatang mo. Nag-abroad Tapno nawaya day ti lalaki na lola. Ay sus, saan na pudno day ta? Awan lalaki jay inam. Adda. Dito timbangan ni tatang. Iso adjakon kayat ang makita pa day tao, lola. Aniya? Jerek apok, mapangkaman itayan na anti malilya. Ape ka di lola. Saan mo tangagring ni tatang mo? Anya? Mapan ka itayan ni time. Ibagam ngawagan na ni nanang mo. Tano may pamuspusan na tiagawid. Pagawidan na pailang. Naragsak kayo nanang. Awanan ni tatang. Nawaya kayo ni ti lalakim. Sana pod no day ta anak ko. Ni tatang mo lang tay ayatag. Awan lalaki. No saan nyo kumapinanawan ni tatang? Saan kumakimaro ti sakit na? Nagabrodak tapno maipaagas tayo ti amam. Day talang ti makagapo anak ko. Kitaan nyo man tinapasamak. Nakarkaro ang nagrigat ni tatang kapoy tinaramid nyo. Pangaasim ko mama tadumgag ka kanya kanak ko. Ti ko na nilolam kanya. Kat saan at tinumtumar ni tatang mo dagiti agas na. Udno ka di. Wan tana-stress si dinamuan na nga dati lalaki yung nanang. Mamin ano nga ibagak nga awan lalaki kanak ko. Saan apod no ti kasta nga ibagbaga ni tatang mo. Mare, ado na tawon tinapalabas sipod na tay ti asawam. Nangasawa mo't ni Jeric nga anak mo. Kumustan ti panakilangan nakan ka? Saan nakapagan ano ti anak ko, Mare? Talagaan na imulay ti panunot na asyak ti akim basol. Iti ipupusay ti amana. Mare, Dinadaol nak day di asawak iti anak mi. ay sabagay. Ubing pa'y ngamin ni Jeric idi, Mare. Ado pa ti di na maawatan idi. Adda madmadlaw ko ken ka, Jeric lakay. Anya day ta? Sipod si Mang Putta dito'y balayo. Di mo kinasarsarita tinam. Awan mo trumba nga pagsaritaan mi. Agpudno ka man kanya. Aging ga ka dita, kat saan mo pa'y anapakawan tinam? No saan ang naglalaki idi nagabrod ni nanang. Amangan no si bibiyag pa iti amak ani ka. Nabayagan a panawon day jay lakay. Tsak to pulos malipatan. Ti pa nagsangsangit idi ti amak. Nagasat ka latta. Taging gayit na. Kat makitkitam latta ti inam. Saan nakas kanya? Ubingak pa'y laang idipim mo say dananang kantatang. Gapo iti aksidente. Ani ka, nakitak tirigat ni tatang. Idi nagabrod ni nanang ko. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Taawan ti ammom iti napasamak iti kalabas.
Nagmerienda tapay nanang. Sa anak pa'y amabisin balasang ko. Aramanan nyo to'y sandwich ngay naramid ko. No naimasmat laang. O, sagay sa tayo. Agyamanak nga rod balasang ko. Okay kayo kadilaang nanang? Tunggal makita kayo. Kasla na unag ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang tinapasamak. Iti pamilya abinukul mi iti dayt itatangyo. No saan siguro ang nagsakit dayt itatangyo. Saan nak ko maakagura ti anak ko. Ay, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni Jeric kanyak. Ada kayo kano ti makagapu ti ipupusay dayt itatang. Gaputapat dyan na ang naglalaki ak idinagabrutak. Nga oray saan mat. Sipod pimusay ti amana. Saan akon anak ki asawa. Impamaysak ti atensyon ko kankwana. Ngam di naklat ta maawatan ti anak ko. Di mo't imbagakan ka. Adi ka umas asidag iti inak, ani ka. Nagmerienda, ken nagistorya kami laang lakay. Uray pa'y. Inton maakaran ka iti sakit na anay dumduma. Saan anasaya at tikas ta nga ibagbagang may papan iti inam. Ken ti kanayon mo nga ibaga kanyak apa naglalaki ni nanang. Awan kano kinapudno na dayta. Drama na lang day tamot Tapno masyan tayo kinkwana. Nupudno nga dalalaki ti inam idinagabrod. Apay nga rod asaanon anak ki asawa apulos idipimusay ti amam. Alaman? Panunutom kumamot dayta, Jeric. Amo mare. Nagasatak unay iti manugang ko. Ay, mare. Ay, katmayat, Nasaya at kanyak ni Anika, mare. Sipod nagnaid ije balay. Nariknak ti pamatag ti maysa nga anak iti ina, akas kanya. Ay, kat nasaya at ano kasta, mare. Madlaw mo't ngamin anasaya at atao di manugang mo. At least akat iso timang pumpun no iti pagkurkurangan di anak mo kan ka. Banag apagyamanak launay, mare. Apa yan, Jeric? Anya ti mapaspasamak kan ka? Magkakapsutak bakit? Kasladyak pa yun ka ba ilang ti bumangon? Manong aldawon ang nakailad kalatad ita. Nasakit ti bagbagik. Anya nga tano agpa-check up kalaangan. Naurnungan akla siguro iti banog bakit? Manong aldawon na kasta ka lakay. Medyo kimutong ka pa yan. Kabailak pa'y bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kumusta ni Jerry kanak ko? Saan ang makabangon nanang? Nasakit ka no ti bakrang na. Kan kaslaki mutungan. Anya, alukuyom ti asawam anak ko. Masapol nga agpa-check up. Tapno amu tayo no anyang agas ti ipatumar tayo kan kuana. Di namat kayat nanang. Namin adun nga imbagak ti kasta kan kuana. Alukuyom lata anak ko. Tanusyak ti mangibaga. Amangan no ad-ad na adi na kayat. Anya ti imbaga dagiti doktor anak ko. Adan-adag sana sakit ti asawa, nanang. Anya, tinawid na lakit di ti sakit day di tatang. Nakakaasim at ti anak ko. Dakilagatan ti kasapulan. Para iti pa nagpaagas ni Jeric, nanang. Sana po no dahi tangay bagpagayaw. Awan ti sakit ko. Pangasim, agkalma ka, Jeric. Diyak pa'y gayat ti matay. Adupay tarapap ko iti biyag. Patib karam ti pakinakam mo. Ang mga nagkamali lang iti natuktalan. Adon a doktor tinang check up kan ka, Jeric. Kat agpapada timbagada sakit mo. Ngam di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno maagasan ka. Agabrodak no kasapulan. Anya? Ala aramidam mati kasi tinaramid ti inakitamak. Di ka agpanunot iti negatibo lakay. Pangaasim. Kasanong arod no saan ako namagasan? Adda ka asi ti Diyos. Patsak nga agimbag ka pa'y. Da kayo pa'y laang ti makaamo kan Jeric, nanang. Agan-anad ka ije abroad, anak ko.
di kay madanagan. Kanayo nakto ti umawag. Ay wanam mo ti salunat mo ijay. Wan, nanang. Mangan ka, tapno makatumar ka iti agas mo anak ko. Tapno maragsakan ni ani ka, no makita na anapigsakan. Agyaman na kita na siya mga asikaso kanya, nanang. Rumbang lang asikasun ka, taanak kakit nga rod. Pasensya kayo, kadagiti dagas na isaw-sawang ko, idi kada kayo, nanang. Di mon panunutan dayta. Tasaan ka aginura anak ko. Sapay la kumata mapakawan nakmat. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti. Awan ti rumbang ngay kaidawan nyo iti pamakawan. Tasyak tinagbidot, nanang. Saan arumbang aginura? Ken pinabasol kayo iti pupusay deti tatang. Pakawanan dak ko ma. Patpatgan kayo nga inat. Anak ko. Agyaman akta nangagak mananday takan ka. Nabayagan nga inililiw ko dayta balikas mo. Ubing kapay idinaudi nga insawang mo dayta kanya. Patpatgan ka matunay, anak ko. Agyaman ak nanang. Ikaring. Agbalinak anatipker. Tulungak ti bagig. Tapno gimbaga katagos, nanang. O anak ko. Kat di mo liwayan ti agkararag. Tapat siya nga ada ka si ti Diyos. Isu ti mangagaskan ka, anak ko. Kadwan kada tayo, asatay lama amiris, dagiti bindut tayo, nga dapan nubok kapag dalanan tayo. Ngam di tayo kumanurayan nga dadakas sa mapasamak, sa tayo to ilintag, dagiti madi nga aramid tayo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, dayta nga episode, wano pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Froilan, si kaman mo timang ipacheck up iti anak ta. Ne, apa sakti boon mo? Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up, tapna mo tayo no gumatang tayo pa iti agas na wano saanan. Apa sakti boon mo kat sikati babae? Sikati ina? Gaputa Shaktina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsungbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawon da kami dito Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti nataengan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Jak masangot ti mangipa-check up iti daytang ubing. Nagsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masigog ka ah. Tap na ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ti pabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo ang mangipa-check up iti anak ta, tagtrabaho kita. Itang nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon. Anya kamutan, Froilan? Naimbag man, tanakaumay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kas nabalasan kayo latay ti kasta alang ayo. Talaga abalasang akpay. Sa anakpay anak asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan, wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amom ngay, amangan nudata na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan mo't dakas na no bilang laang. Saan ka di?
Sa bagay matkit di Erlinda. Ni, apay nga gimimpake ka, Froilan. Pumanaw ako ni ti daytoy balay. Agsinatan may ta. Makauma ti kastoy abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam day ta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka, Froilan? Saan ang mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runa kat kasya ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikantapay man iti space ti bagbagita, may ta. Dakal mo't gamit balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga ngay. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang king ka. Wan agayan ayat tabutan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay akasta tila nga may ta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging ga ita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang-panaw na kada kayaw. Planok tagtrabaho iti sabal a lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamo iti apo ko yo. Awan sa bali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, adarikrik na Anyat oras, Lola. Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awid suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamot ten awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw. Tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko. Anyat kayat mo merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga tanong mapantalangan gumatang iti ice cream dita Tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launay ti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakil tinamnama amaawat ka. Takaskan ka, ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam. Wen, naurnong ka no timuranda. Isong agpalabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta ti kayat ko kan kaapok. Nagagat ka unay. Wan atap numalpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kantap no dagos sa malpas taramidan ta. Awid ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok, agawid tumatlaang. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak matakadwam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na.
Ikararag talaang nga sapay kumata na saya at ti kasasaad danan ang kantatang mau. No sa dino man tayan da ita. Kaano ngay awid da, Lola? Addan tulat ta apok. Jak lamaw no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaang. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat ngay datdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayatan kamat unay, Jimmy. Wan gayam, tapnosan ka magastusan ni ti abang. Agnaid ka langan ijibalay. Ay, nakababain matkan ka Kan amangan no adda may mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kan maysa, awan pagpainlam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, no madamdama, taalain ta dagiti napatagagamit mo. O sige, sikat ti makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabaho nito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusem, mayta. Hello, Mayta, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Ay, nasaya at latamot Si Kangay, nabayag mo na di ka nagaw-awid. Ay na, jak pa'y makaawid, nanang. Sana bale, nasaya at di kasasaad ko dito Ay nakailiw na kayon da anak yaw. Nakayulatan di makamukan ko nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isong agtong palaki ti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid dak. No kasta, at damutan sa bali ka relasyon mo dita. Uy, nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan tagsapul iti sa bali, kabalak mo't nabakbak ng pay nga adayong amiso. Ay na anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kumanti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay sige tani, agluto ak pa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lola. Nasaya at kano ti kasasaad na apok. No may papanmat iti panagawid na, jak pa'y masiguradaw no kaanaw. Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko, saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanya tatang ko, bayagan jak suda kita. Awanan patag ko kanyada, Lola. Ay, saan? Patpat ganda ka dagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalo mo akwintas, Jimmy. Bawan na nyaman na. Aun gaya. Planok tagbakasyon niya abroad intun sumaruno abulan. Dua tangag bakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo iti Palawan Ita, out of country tamanan? Okay lang. A moment. Sana parekot ti kwarta kanya. Sino nga ro ti kadwata? Mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sanan. Dua talang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo Tapno di da ibaga mamirmirahaw ta kijay. Sige, o sarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mati chay. Wan ka di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga ro dapaw. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo kabailan. Naimbangal daw yo. Kumusta kayon? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, nana. Nakabakasyon naklaang from abroad.
Nasalaw kayo manan, idikal man dito eh. Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, nana. Ay nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, nana. Pasensyakan dito'y balay me, ma'am. Daan una yun. Marmarga ay pa yan, Kan narukupon ti kayo adiding na. Ay, kapila ang ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukom ng agnanaid ito, eh? Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ayon dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Ngam, damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukok. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, nana? Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apukok, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yanrolan tayo iti apo ko yun. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo. Tulungan na kami iti apukok, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, adidak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yalatan. Misyon ko nga minti tumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apok. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, lola? Wen, kan saan ton nga agtad-tad to'y balay ta. Wow! Pintasan balay ta, lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda iti materyales. Mabalinan ang marugyan ti renovation, nana. Agyaman naklaunay basan. Kanadapay good news ko kada kayo, nana. Yenroll tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam unaan tayo pa'y apatarimaan to'y balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos sa mangtulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad, iti kinaimbag mo kada kami iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Ay, apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan ka numot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay ka numatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam ka no nadagsa na sakit na. Kat nataningan ka no gayam tibiyagnan. Iso apim mo sa yan dyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman. Kaasimat. Wen nga rod. Isugayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo ang marigrigat. Tao madanimot gayaman ti apit na. Anay ko. Apay kang tungpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka itipain. Kano pa'y aluklukwanak. Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikogam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta?
Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam amuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti sang anak. Jak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Si katay ayatek, saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tayak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka di ang mahalay tinasaya at asaritaan da ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadang ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lula. Aramidam kit di ti paparamid ti maestram, apok. Nalpasen, Lula. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kastamat laang imbaga maistrak, Lula. Laingak kano. Nagsaya atan. Sigurado ang maragsakan to dagiti dadakkel mo. No maamuanda nga agis iskwila kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak nga rudan? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya ka kadi? Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo aramidin ti kastoy kanyak. Awanan mariknak a panagayat paragan ka. Ape kastamot ang ti bagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Imbagmantam mo. Bumakat ka ngaminan, Maita. Isuarugyamon taging bakit ta pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim kanyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko. Anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmata ni Jimmy iji palay na. Kunaklano agnanayo na nanapintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan madkayam. Awan laban ko kankwana. Tasaan kami ang nagkasar. Iso ang maramid na lata ti kay kayat na. Maita, anya tar aramidam iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si Kamat Gayam. Kwa, dito ti pagtrabaho kita. Si Kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Kwa, ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Maita. Nagsina kaming kinerlinda. Nailaw anak kami ni Tibabaw na. Kat nasikugak. Saan ko nga ilimod kan ka? Tapno ang mum ti amin. No kasta? Anda na si Kugam. Wen. Ngam nailaw anak lang. Tanabartek kami adwa. Diyak matan ang muno sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko asikog na. Ngam saan ko na nakita pa eh. Ay, oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti adayo nga ubing ngam siyak. Narigat ikas na sitwasyon ko ita. Diyak mo. Lukasan amang rugi akmanen. Ay, ti anak ta nga ta. Kumusta mat nga tan? Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Intakitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw da pok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbaryak. Nay, adra tao apok. Siya kun lukatri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ala! Nanang tatang! Ada kayo!
Kailiw da ka na yun, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na para itapukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw kailiw na kayo unayan. Ang man yan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran, uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. Kat nagbabaw yang mindag iti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung mutan ti balay yo. Wan tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami. Tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat. Tapi mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan kapukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti pa ng talikod yu kan kuana. Ngamawan mabalin ko. Tabumakutak matan. Jakon masikaso ti apukok. Iswa sige. Palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo na imbag ti anak yo. Amoy umagti ka sa saad na. Agpakpakaasyak kada kayo. Di yo kuman naramidan ti naramid yo iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa nawa anak ton. Di yo kumabaybayan ni Rihina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo kanirihina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyo. Da kayo ti numero 1 amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak at kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. Datayo kumaan naganak ti kang runaan amang ipatag kan mang bayabay kadagiti anak tayo. Taiso datin ti Diyos a bendisyon kan pundasyon amang patibker iti pamilya tayo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan ni Apo Diyos timang tarabay kada tayo amin.